Jakie znaczenie odgrywa polska kultura w świecie? Polska muzyka. Ona zawsze była na przodzie. Już sam Chopin dał nutę. A od tego czasu wszyscy są zawsze na kolanach przed polską muzyką. Za mało znają, ale teraz zaczynają poznawać więcej. Powiem panu, że dzisiaj wielkie plus jeszcze odczułem, dlatego że co słyszał, specjalnie ostatnia kompozycja, ta Niobe, nadzwyczajnie mi się spodobała. Że to rzeczywiście bardzo piękna jest rzecz, wspaniale wykonana, wzruszyła mnie. A to jest bardzo rzadkie w nowoczesnej muzyce. Wzruszać się trudno, prawda? Admirować dużo można, ale wzruszenie rzadko się właśnie. Polska była zawsze na przodzie we wszystkim. Autorzy niby dramatyczni, kino nawet. Przecież kinematograf, prawda, polski w tej chwili ma ogromne powodzenia wszędzie. A to jest bardzo niezwykłe, bo tutaj doprawdy nakłady są te milionowe w Ameryce, prawda, wydają takie szalone pieniądze i tak dalej, a czasami są właśnie pobici przez genialny film polski. Měl jsem už nejednou příležitost napsat i říci, že polskou literaturu pokládám za jednu z nejzajímavějších mezi všemi literaturami evropskými. A to nejen pokud jde o její vrcholy, jako je vysoké umění polské renesance nebo polského romantismu, ale o celý její barvitý a zajímavý rozvoj. Je tu zajímavé období dosud plně neprobádaného polského baroka, vysoká, vyspělá kultura polského klasicismu, zajímavý román polského realismu, hledání nového uměleckého výrazu polského modernismu. A pak ovšem rozvoj polské literatury současné, hledající stejně jako literatura naše, odpovědi na nejpalčivější otázky moderního člověka. Staral jsem se podle svých sil obraz této literatury v celém jejím rozvoji vylíčit českým čtenářům. O přiblížení polské literatury Čechům pracuje velký a dobře skoordinovaný počet překladatelů, kteří tu navazují na dlouhou tradici. Nejstarší polské překlady do české literatury máme už ze století 16. od období takzvaného národního obrození, to jest od konce 18. století, překládá se čím dále, tím soustavněji. Dnes zaměřují se překladatelé jednak na díla nejnovější, na vyplňování mezer, které zůstaly po jejich předchůdcích, a na stálé zdokonalování těch překladů, které již máme ve verzích starších. A tak překládá se nejenom próza, ale i poezie a drama, a to z nejrůznějších období vývoje polské literatury. Hlavní pozornost pochopitelně věnuje se literatuře současné. O tom, jak polská literatura je oblíbena mezi českými čtenáři, svědčí stále nová a nová vydání nejpopulárnějších polských románů v češtině. Myslím tedy, že mohu říci, v době, kdy celý polský národ a s ním také národ náš vzpomíná tisíciletí svého státu a tím také svého kulturního vývoje,
U nás máme poměrně dobře připravený základ pro plné poznání a pochopení polské kultury v celém jejím vývoji. Myslím také, že toto je jedna z nejlepších cest k trvalému zblížení našich bratrských národů. La plus stricte objectivité oblige à constater et à regretter que l'art polonais en général, et particulièrement l'art polonais contemporain, est encore mal connu à l'étranger, et notamment en France. L'art du passé, bien entendu, les Français connaissent les églises de bois de Pologne, ils ont entendu parler de Wittwosz, de Matejko au XIXe siècle, mais c'est à peu près tout. Et quant à l'art contemporain, qui pour moi constitue l'apport le plus notable et le plus original de la Pologne au concert de l'art international, il n'y a que quelques années que le public français a pu commencer à en prendre connaissance, par exemple grâce à une exposition comme celle des précurseurs de l'art abstrait en Pologne, à la galerie Denise René, il y a quelques années. Et ceci est tout récent. C'est plutôt au hasard qu'un amateur de peinture français doit s'en remettre pour pouvoir connaître cet art pourtant si divers et si original qu'est l'art moderne polonais. C'est moi-même par une succession de hasards que j'ai pu le connaître. Avant la guerre, j'étais tombé sur des publications, où se trouvaient des reproductions, par exemple, de Stachewski et de Steminski, qui sont en quelque sorte les créateurs de l'art abstrait en Pologne. Et après la guerre, j'ai fait la connaissance d'un jeune peintre qui arrivait de Varsovie, Jerzy Kujawski, qui était fortement influencé par le surréalisme et qui m'a fait découvrir, par exemple, le très important Witkatze, que je considère comme une des figures les plus étranges de l'art européen du XXe siècle. Par la suite, Kujawski est retourné en Pologne pour y faire une exposition et par son intermédiaire, j'ai eu le plaisir de connaître ensuite des peintres et des sculpteurs comme Tadeusz Kantor, Erna Rosenstein, Zbigniew Makowski, Tadeusz Brzozowski, qui vient de faire récemment une exposition à Paris. Cette exposition a d'ailleurs connu un assez vif succès. Et pour les sculpteurs, Andrzej Meissner et Władysław Ashior. À la faveur de cette collaboration, certains d'entre eux sont devenus mes amis et je suis heureux de leur adresser mon salut.
Миллениум Польши, это национальный праздник тысячелетия польского государства, он наложил большие обязательства на польских историков, которым нужно было показать, чем являлась Польша 1000 лет тому назад. И надо сказать, что польские историки с честью выдержали этот экзамен. Полный патриотизма, полное чувство уважения к родной старине, они глубоко и серьезно изучают прошлое своей страны, проводятся большие раскопки в самых различных местах, изучаются древние столицы польского государства, изучаются города, деревни, искусство, и перед нами встает средневековая Польша в момент рождения ее государства и в первые века развития этого государства. В прошлом году по инициативе польских ученых был организован Международный конгресс археологов-славистов, на котором так блестяще была представлена польская историческая наука именно в связи с миллениумом. Совсем недавно я вернулся с конгресса в Праге, Международный конгресс доисториков и протоисториков, где польские ученые, выступая на международной арене, сделали ряд интересных докладов, свидетельствующих об уровне польской науки. По общему признанию, самым интересным докладом из всех, какие читались на этом конгрессе по разным специальностям, был доклад лодзинского профессора Конрада Яжжевского, посвященный интересной исторической проблеме возникновения государства вообще. Это не связано с миллениумом. Это проблема возникновения государственности в Центральной Европе. Это как бы продолжение тех работ, которые 100 лет тому назад начинал Энгельс, изучая первичные формы возникновения государственности. Можно было бы еще много говорить о успехах польских историков. Я с большим удовлетворением вспоминаю те выставки, которые сделаны сейчас вот к торжествам миллениума, выставки, на которых польские ученые демонстрируют свои достижения, результаты изучения древней Польши. И надо сказать, что мы, соседи, друзья поляков и давние исторические соседи, мы иной раз завидуем полякам, поскольку им удается добиться очень интересных успехов в своей науке. Но это хорошая дружеская зависть, и мы, естественно, желаем дальнейшего развития польской науки и успеха нашим польским друзьям.